Hello? 12 o'clock. 12:15 kasjay. Alo, dito ito number mo tawagan ni. Ay, dito ito pati tawagan ni. Dito account mo. Okay. Sige, Aaron. Sige, okay. Okay. Sige. Uri ito. Tinggatot uri 12:15 nga ron. Damdamag Universo, programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, kinintero ang ginyan, ken unay di dalasi tao. Damdamag Universo, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri isip, ken kalikagong diri umili. Damdamag Universo, awisan na ka, tapos makipartisipar. Agdimek kayo kakailian, tapos maamuan ti publiko, ti gusto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinedyo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga tenga ti aldaw ti biyernes ti amin na sa pada ti kakabsat. At to'y na pong idanong ka na kayo ti ENR Online, ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kadwate ti technical control ni Maki Paulino Agustin tapno agdanggay kami ang idanon kare di bumarbara damdamag nga intay talantanen intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapan panunutan. Deti pasama ka po kaditi anak ni Justice Secretary Buing Remolia medyo adu digitay agsisimparat nga reaksyon aglalo apo saan niya basta-basta deti posisyon ti ama nga Remolia nga deti anak na ket natiliwan nga nagikot apo iti high grade marijuana gagayem ken kakabsat nga deti apo ket agbalor iti maysa punto talo a milyon nga pisos gagayem ken kakabsat adu pa ket diti reaksyon nga nuwen ken mabalin agikaten kas Justice Secretary ti ama a Remolia. Ano ti kapan panunutan nyo? Papagayam. Iti sabali nga bangir, deti bagyo may apo nga nang duprakmanen iti umamyanan nga paset ti pagilyan tayo nga Pilipinas kang runana po ti karuba tayo nga probinsya ti Cagayan madamdama makiinuman tayo apo iti maysa nga taga-alakapan babayan iti maysa ka iti correspondent tayo gagayem ken kamsat ken makikumusta tayo pay apo ijay ili ti apari gagayem nga paset betlaeng ti probinsya ti Cagayan ken kumustaen tayo apo deti maysa kadagiti maysa kadagiti miyembro ti Dragon Boat Junior nga taga barangay Nagbakalan iti ili ti Paway gagayem kakabsat kalpasan nga simbang pedda na po mani po DJ Pagilian nga Japan makainuman tayo ni Miss Kabugon ken deti coach na gagayem ken kakabsat digito po dito insagana tayo nga intay pagsasaritaan intay talantanen iragbay sa nga oras nga panakaidanong ka na kayo programa Damdamag ni Berto.
Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan narod kakailan padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kanato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakber ka rin balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kaya pauli iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakberyo. JAMR Construction Supply. Titurungin. Kaya kasapulan nyo iti opisina. Di kita negosyo. Adaan na pa iti paupaan nga espasyo iti second floor iti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod. Kasi ti barangay 50 Butong di Siyudad Tinuwag. Asinag ti mga bridge nalaka ngem di kalidad ang materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikabong mo di magagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kang babae pakiramanan di grubing ka nagtutubo dahil titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito yung imported nga RTWs kasi pantalon para lalaki kang babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado may pagpilian yung gowns sa babae kasi tamit pwede ladies sandals kan sapatos. Adan da pa kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapit ti kalidad di kilako da, ngem na kalindigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka ken piso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan tayo di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken marakigayem tegtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar para iti din palipatan na pagtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tuloy iti programa tayo damdamag ni Berto pagyaman tayo po dito sumaganad ti TMT Construction Company nga masarangan iti barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babayan na po kini Honorable Sangguniang Bayan Member Telwin Tapawan iti Marcos Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kini Ma'am Erlinda Ferminhu iti barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Thank you very much kini Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, manipudaw iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, ti St. Camilos de Lelis Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Ken kasapay ti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Di kita kayo apong ipatulod, when ipawit, kada kita'y kakabagyan nyo di Baguio City, Metro Manila,
Pakaramana na po ti Cagayan, kastamiten ijay Isabela, mapan kayo na po agpawit, iti Pugad Lawin, North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iva Beach, Hawaii, kani Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Okay, iti dito yung agundaway, kayo naman tayo po live and exclusive, and mangipaaya po iti report na manipo na po ijay alakapan Cagayan ni Miss Mylene Agkawili, kagiyim ken kamsat. Okay, kasamang Mylene, manipo dita probinsya ti Cagayan, kumusta ti Cagayan, kalpasan ti Bagyo Maymay, especially alakapan. Mylene, please go ahead. Naimbag nga aming kakabsat ket adda ti report iti may nga barangay Kagawad ngagnay iti alakapan iti barangay Dana Ili ket naibaga na kanyak nga nataliponos da iti layos iti lugar da kabsat Robert. Okay. Okay, yung alakapan lang ba ang kasje lang ti isu ti aduan or kadakkelan ti perdisyon na inline kada ti epekto ni Bagyo Maymay di na probinsya ti Cagayan, Mylene? When taon ti alakapan iti napakaruan iti layos kabsat Robert. Okay. So kada gitoy nga al daw dita Cagayan, especially alakapan ana digitay mula kada giti pagtatalunan niya mabalin nga nadadael, Mylene. Sigun iti panaki interview ken ni Kagawad iti Daan Ili ket naibaga na nga natali pupunos dagiti mais pagay ken da dumapay nga mulmula ta iti barangay da kakabsat. Okay, so kada gitoy nga oras kumusta ti sitwasyon ti panawen dita Cagayan, especially alakapan, Mylene? Kada ito nga tiyempo tatan kabsat ket medyo insiray namet iti init ito'y Cagayanen ta hanga kasla iti kalman nga permi nga nagibuhos iti napipigsa nga danom iti todo. Okay. Idi kalman the other day and yesterday dito probinsya mi ti Ilocos Norte ket halos nagpatpatnag nagmalmalem no pay hanunay nga napigsa di tudo. What about dita? Kasano ti kapigsa ti tudo? Napigsa ka di unay nga rason nga nalayos dagitoy nga paset ti Cagayan, especially alakapan, Mylene? When kabsat tamani po iti Huwebes ken iti kalman ket permiti piksa na latta iti tudo at damit pasaray nga isardeng nangem inton no ibanat naman iti agtudon permimet nga kasla gibuyat ti danom. Okay. Base kada kita ti forecast ti pag-asa, medyo nakapsot dito angin about 45 to 55 kilometers per hour. So kumusta ti angin dita, Mylene, bayat dito Bagyo Maymay? Han nga isot na pigsa iti angin kabsat ngem iti tudo iti permi nga napigsa dito Cagayan. Okay. So kada gito nga gundaway adda ka din digitay panakabagi ti Department of Social Welfare and Development Office together with the Provincial Disaster and Risk Reduction and Management Office headed by Apu Rapsing dita Cagayan nga mangited ti assistance wenno anyaman nga tulong kada giti nadidigraan nga ili dita Cagayan, Mylene. Sigun kani Kagawad de la Cruz kabsat ket na ibaga na kanyak tatay nga madamada nga asistiran idigiti barangay nga na apektaran kada ito nga layos ket mangmangted damet iti assistance ti pagilyan. Okay, adda ka din assessment or estimate ti kadakkel ti perdisyon especially ti beneg ti agrikultura dita Cagayan kang runana dita alakapan nga nagsagabay ti tudo gaputa under state of calamity ti alakapan base kada iti report, Mylene. Madamada pa lang is estimated kabsa ti damages iti pagilyan iti alakapan sigun kani konsehal ket madamada nga irobrobing iti kada ili kada barangay iti alakapan itata
kabsat. Okay, uray no awan met digitay missing or nadangran, natay nga umili dita alakapan na Maylin. Kaasi ti Apo kabsat ket na nakapag-prepare dagiti residente ti alakapan ta nag-evacuate da iti makita da nga dumakkel kano ti danom ko si kunti na ibaga kanyak ni konsehal. Okay. Mabalin amwen kasano ti terrain ti biyang ti alakapan? Is it coastal, mountainous part of Cagayan para iti informasyon digiti agbubuya kada tayo ti Maylin? Awan iti coastal na iti alakapan ni Jane ti partes iti kuano diket di river nga bukid kabukiran taltalon iti kaadwanan na iti biyang ti alakapan ngamin kabsat. Okay. Yung alakapan ba basbasaten or ada parte ti alakapan nya dalanen dati Cagayan River nga maysa kadagiti kadadakkelan na karayan na iti biyang ti Cagayan Maylin? Ada partes ti alakapan nga madalanan dati Cagayan River ngamin nga kabsat isu iti paggapuan iti danom nga mang talipuno ti alakapan kabsat. Okay. So kayat nasa wen naglipyas ti Cagayan River nga isu ti nanglayos iti dati nga ili paset ti Cagayan kasdi kadi Maylin. Ngimato lang iti ti average measurement iti danom iti Cagayan River kabsat tapnon isu ti imapaw nga napan iti luglugar. Okay. Maylin, yung dito ayan mi akit ti may sa kadagiti problema, di siltation, rim mabawen digiti karkarayan, together with waig, so with baybay, taaw, ada digiti ada digiti initial signs nga kasjeti na pasamak. Yung Cagayan River ba, awan problema, iti siltation, when pa nagrabaw na, nga mabalin niya mangitunda, iti panag-apaw ti danom, nga mangitunda iti kastoy nga layos. Kumusta ti Cagayan River, Maylin? Sigunday di papanmi iti apari nga nang kita iti dalan nga pagruaran iti danom ket medyo ag problema DJ flowing na ngamin isu nga masapul nga madrainan kumapay iti okay. May palawa kumapay iti pagitanom. Okay. So yung yung Cagayan River based kadeti flowing na. Okay. So yung Cagayan River based kadeti maawatak kadeti explanation mo, Cagayan River agpatingga ijay baybay part of Apari. Ganon Maylin. When kabsat. Okay. Kita da iti papanmi nga pit survey iti problema no apay nga ag overflow iti banda na ti tingting nga iti Cagayan. Okay. So kayat nasa wen adamit na pasamaken nga siltation wenno pa nagkipet di bukana or tawag namin dito yan dete awag nan kadi pa nagsilpo di karayan ken taaw. So ijeti makita nga mang black iti flow ti danom ti Cagayan River dijay sumalputen wenno tumipunen iti biyang ti taaw iji Apari. Iti Sabangan dagiti Sabangan. Yan Sabangan sorry dak nagit Sabangan. Baybay ken karayan ngamin kabsat ket medyo haan isot na lawa ken narabaw ti pagfluan na DJ danom isu nga maabbelan DJ pagruaran iti danom iti karayan nga mapan iti baybay ti kabsat. Okay. Is there any reason nga makita da in based on investigation and inspection na no apay nga rumabaw DJ Sabangan ada kadi conclusion or remark ti inspection yun what yo Maylin? Deta ti madamang problema mi pay iti may sa dito tata kabsata detoy haan pay ayos deta nga problema manipot pa iti mano nga tawenen ket taget hatmet pay nga na ristot deta pagsabangan iti sabangan ti bayat ng ili awan pay
nalpas nga na trabaho. Okay. Okay, so Mylene, adamanin bagyo neneng nga parang tatama ulit sa extreme northern Luzon na. So ano di kita preparations the local government units, especially the provincial government of Cagayan and some LGUs in line with Typhoon Neneng, Mylene. Ti preparation dano kano adati kasta nga umay nga didigra iti bayad Cagayan, ag protocol da iti per town tapno ti sudaket dagiti municipalities no ko ang bangted dati delegate ti per barangayen nga isudaket ag prepare ka data nga umay nga didigra data ti protocols da dito Cagayan. Okay. But kadigitoy nukit kitain dita Cagayan awan met ti pangtapay ti anyaman nya didigra especially bagyo na init ti Sibubukel nga probinsya ti Cagayan iti agdama Mylene. Awan pat pay kabsat medyo napintas ti siray ti init tata dito Cagayan. Okay. Okay, Mylene, before nga i-play ta diti i-play ko na lang yung interview mo kini Apo. Ili ti alak. Okay. So awan met pay ti digitay kasla ko mapanagsardeng ti komunikasyon, panakapukaw ti komunikasyon, elektrisidad, especially alakapan, Mylene. Sigon ka dito nga kasi tuloy-tuloy ti komunikasyon ka na adamit pa lang nga kuryente. Okay, Mylene, maraming salamat. Itintid mo nga gundaway nga makainumanda ka. I-play na lang namin yung interview mo kina Apo Kagawad, Okay, Mylene, go ahead na with your extra. Once again, thank you very much. Ingat-ingat yan, my friend, sa may Cagayan, especially Claveria. Go ahead. Thank you ti naipayo nga gundaway nga nang interview it kanyak kabsat ket siyak ni Mylene Tarok Agkawili ditoy agnaed iti Claveria Cagayan. Okay, maraming salamat Mylene. Thank you very much. Ingat-ingat dyan, my friend. Okay? So di Apo ni Mylene Tarok Agkawili gagigim kabsat correspondent Apo ti may sapay okay na. Okay, dito Apo dito inuman ni Mylene kadeti Apo Kagawad ijay daan daan baryo iti munisipyo ti Alakapan. Ili iti Alakapan, iti Barangay Daan Ili, napakarwan iti layos, may panggep iti bagyo nga maymay. Hintay nga rod, interviewin iti may isang barangay dito video. Ili iti Alakapan, iti Barangay Daan Ili. Sandali lang, at problema dito Ili iti Alakapan, iti Barangay Daan Ili, napakarwan iti layos, may panggep iti bagyo nga maymay. Hintay nga rod, interviewin iti may isang barangay kagawad iti Daan Ili, iti Alakapan, tapno maamuan tayo iti sitwasyon iti Pagilyanda, ken iti Barangay Da. Mabalin nyo idang tawagan kasi open. Okay na? Ili iti Alakapan, iti Barangay Daan Ili, napakarwan iti layos, may panggep iti bagyo nga maymay. Hintay nga rod, ili iti Alakapan, iti Barangay Daan Ili, napakarwan iti layos, may panggep iti bagyo nga maymay. Ili iti Alakapan, iti Barangay Daan Ili, napakarwan iti layos, may panggep iti bagyo nga maymay. Hintay nga rod, interviewin iti may isang barangay kagawad iti Daan Ili, iti Alakapan, tapnon maamuan tayo iti sitwasyon iti Pagilyanda, ken iti Barangay Da. Sir, mabalin nga maamuan no kasanot sitwasyon iti barangay nga nasaksako pam itata sir, mabalin nga agpakilala ka iti publiko sir. Well, ma'am, siya ni Raymundo de la Cruz Jr. di Barangay Daan Ili, Alakapan, Cagayan, Barangay Kagawad po iti Zone 6. Iti mga barangay niya po. Agdama palain ka di nga malaylayos iti barangay yo Kagawad? Well, ma'am, Anya, dagiti nadalapos ken nasalapon iti layos iti barangay mo Kagawad. pagay maisken dagiti balbalay dagiti kuano na residente ni. Kamusta met iti dalan nga trapang transportasyon iti barangay yo, mabalin nga dalanan nen Kagawad? Mabalin tatan man nga iti kasagsagan ti bagyo nga dayta May may ma'am ket han nga mabalin.
narigat kay nga makapagnatilugan ti di highway. Kada ito nga aldaw, medyo nagbabati danom yun kagawad. Yun ma'am, mabalin ti kon ma'am ti makalasag tilugan ng orin nga klase tilugan ng ma'am tanagabat ti danomon. Agyaman kami kagawad iti panangted mo iti oras mo iti panaka-interview sir. Pagyaman kami ma'am na tapos po kami nga gayaman kanyayo kita nang interview ang kami. Thank you po, God bless. Okay, so DJ Apo ni Apo Kagawad de la Cruz di Barangay Daan Ili, ijay Alakapan Cagayan, gagiyem ken kaabsat. Aya so ulitek dito adto ti kakabagyan na dyan nung baba kaya jo Apo, kumustahin nyo dito kakabagyan nyo, mabalin nyo tawagan ta medyo napakarwan Apo ti Alakapan, kada ito'y intunda, ginutuigot nga tudo ni Maymay iti probinsya ti Cagayan, gagiyem kaabsat. Yun po, umapaw di Cagayan River, gagayim kayong kakabsat nga isu iti medyo ng close kadi pa nagdaloy ti danom from different towns dita Cagayan gagayim kakabsat ti maysa kadi iti rimwara po kadi iti investigation inspection no apay ngumap-apo ti danom from Cagayan River na ilete na po wenno narabawen DJ Sabangan yung Sabangan DJ Apo diti punkto ti Karayan nga tumipon DJ tumipon jay danom ti Karayan ijay taaw gagayim kay kabsat madamdama mapantay met Apo iti ili ti Apari gagayim kay kabsat makainuman ti Apo ti former vice mayor iti ili ti Apari makiinformar tayo ano diti aksyon nga aramidin ti provincial government so with Apari in line iti Apo nga takwat nga narabaw ti Sabangan wenno pagtipunan pagsabatan ti Tamnay ken Apgad manipod po iti Cagayan River. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo'y kondisyon ko siguradong mapapatungi ka sa sarap. Marami nang makasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos. Yan po, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Iti pakasaratan kariri branches ti Kingalitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti Kingalitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo, agraira manen ti sakita dengue. Bumig tayo kini Dr. Alan Taylan, manigo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. Importante lang ako no kasto nga panawin search and destroy ako na tayo preventive measure ano. So talaga nga datan importante nga dito nakapsot naturalize na diabetic hypertension dahil na tayo dito may iwasan talaga wala na hindi lamok ka dalatad ka. So importante kung na tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka naturalize tayo no. 90% met ka din nga saksagit Sir Robert. Ang dapat yung sagitin ko na tayo na letter tatlo nga B nga na tayo ngayon. Blood pressure, blood sugar, body weight. No, makontrol mo dito kayo. Pumigsa, ang kalaki din na diabetic, hypertensive. Ay kahit ka mapigilan ka dito saksagit nga dengue. Tandami dito makakagatilan mo nga mabalin nga dito kadakwada yung nabigsada. Nag-gurigo, ang damit nga
makaring natin mali. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip ni danong kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas na unay nga kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket ay sa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabutong nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangtud deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag namin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So, napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngem agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo. Okay, sublihan natin po ti programa tayo Damdamag ni Berto gagayim kamsat makainuman tayo mga po dito former Vice Mayor EJ Apari nga ni Apo Ignacio Tani Ignacio but siguro busy gagayim kayong kamsat after po di findings nga narabaw ti pagtarayan ti danom from Cagayan River down kay DJ Taaw EJ Apari iti dito kung dawaya po malagip yung po ni CJ Kabugon dito taga Nagbakalan Paway nga may isa kadagiti nagbalegi apo nga nakapasa kadagiti Dragon Boat Junior kayak gagawin kayo kakabsat so naibaunda apo ijay Kumatsu Japan ngem simbang peddan makikumusta tayo apo together with her coach iti dito yung agundaway di programa tayo Damdamag ni Berto tayo pinagpapasalamat at tayo pinabigyan ng pagkakataon sila'y ating makapanayam. Magandang tanghali po. Kumusta po kayo? CJ, kumusta? Sandali. Parang walang pumapasok. Okay. Okay, CJ, hello. Hello, CJ. Coach, hello. Walang pumapasok, Okay, ano tayo po, i-fix tayo po dito
ken ni Coach Dutchess ken ni CJ Kabugon from Nagbakalan Paway Ilocos Norte tamakain naman tayo after po nga nagturong da ijay Komatsu Japan para kadetoy kompetisyon gigiyem ken kakabsat amin tayo apo ditoy nagbalin nga okay sublianan tayo okay na okay CJ hello coach good afternoon po good afternoon. This one here is emoji. He's got a like on this video. What? 35 means so far. Hello? Yes ma'am. Hello. Good afternoon po. Welcome po sa ating palatuntunang Damdamag ni Berto ng ENR Online. Thank you po sa ibibigay niyo po pagkakataon na kayo po ay aming makapanayam ngayong hapon po. No problem, sir. Okay. Yes ma'am. Coach, kumusta po yung naging performance ng grupo after this competition from Komatsu Japan, ma'am coach? Yes, sir. Okay naman po yung naging result. Although we didn't get medals, but nag-improve po ng malaki yung best time ng dalawa nating athletes na si Carla Joy Cabugon at si Dexy Manalo. Okay, ano po ito? Yung pong competition, yung isang grupo po binubuo po ng ilan na manlalaro? Yung aming delegation is 2 athletes lang, pero yung aming mga competitors like from Australia, marami po sila mga mahigit 30 o 20 plus po sila. Also with New Zealand. Ang isa pa yung Thailand naman, iilan lang din po, mga 2 lang yun sa kanila. And then, what else? Yun po, Thailand, and then yung local po na from Japan. Yan po yung mga nakalaban natin doon. Okay. Yung pong nakuha naming information from ating punong barangay ng Nagbakalan Paway, 3 po yung mga parang nagsasanay ngayon na dyan sa palarong yan or sport na yan. So kumusta po sila? Si CJ lang ba yung nakasali dyan sa Komatsu Japan at yung 2 po? Yes, sir. Bali po si Carla po. Si CJ po yung nakasali sa Japan kasi ang competition po doon ay for junior athletes only. 21 and below lang po yung nag-compete. Pero ngayon, yung ating iba pa pong dragon boat naman na paddlers na from Paway Barangay Nagbakalan din po, ang pinagpe-preparean po namin is yung hopefully matuloy po sa Asian Dragon Boat Championship sa Thailand. And also in 6 months, sir, ang Southeast Asian Games sa Cambodia. Oh, yeah. Okay. So sa ngayon, yung 2 nasa estado ng paghahanda, ma'am. Yes, they're preparing po kasi parehas po silang hindi pa po nakakapag-compete sa labas ng bansa. So medyo po sila, talagang matinding preparasyon yung kailangan gawin. Okay. So, yung ngayon, paghahanda ulit, doon po ba sa susunod na kompetisyon, magkakasama-sama na itong 3 sa naturang laro, ma'am? Bali si CJ po, hindi pa po makakasali dahil wala pa po siyang 15. Ang minimum po kasi ng age pagka ganong kompetisyon, unless meron pong pang junior, pwede po siyang makasali. Ang nakikita po namin susunod na competition ni CJ ay sa April pa po sa Australia. Okay. So ma'am, sa ngayon, saan po sila naka-house? Sa ngayon, habang nagsasanay? Currently ngayon, si CJ nasa Taytay Rizal at yung 2 naman po si Carl din po ay nandito pa ngayon sa Taytay. Pero papunta na po sila ng Leyte baka next week. Si Charmaine Cabugo naman po nandun na po siya last week pa. So ayun po, nag-e-ensayo na po sila sa San Miguel Leyte. Okay. Yung pag-aaral po nila, ma'am, kumusta? Continuous naman po, sir, kasi module po sila ngayon at we're very lucky na pinayagan po sila ng kanilang eskwelahan na may pagpatuloy po nila yung pag-training kasi nga po medyo
matindi po yung kakaharapin nila eh. So, ang maganda naman po sa mga bata nababalanse nila yung pag-aaral sa yung pag-ensayo. Okay. Yung expectation ko nun after Japan mauwi si CJ sa kanilang sa kanyang mga magulang. So no chance, ma'am, dahil po sa tindi ng pagsasanay at paghahanda na sila makauwi naman. Hopefully sir, by Christmas break po siguro, mga uwi po yung mga bata kahit isang linggo. Siyempre matinding din yan maganda rin pong pang-motivate yan na makasama muna ang magulang. Pero sa ngayon sir, hindi pa muna kasi nga po mahirap po ang magiging laban, lalo ng La Charm saka ni John Carl po sa darating na SEA Games. Okay. So sa iisang eskwelahan po ba sila pumapasok o nag-aaral? Yung mga tatlo? Tama ba, CJ? Sa parehas naman kayo ng eskwelahan, di ba? Opo, coach. Okay. Tama po, sir. Yes, okay. Yung dahil mga bata pa sila, siyempre may mga naman sila na maglaro, lumabas, para hindi naman masyadong magigipit yung utak at saka nila. So paano po dinidivide? Pag-aaral, pagsasanay, then yung pakikihalo-bilo sa labas ng pagtitraining at paaralan, coach? Ang training naman po namin is maximum na po na 4 na oras sa isang araw or minsan 3. Nahati naman po siya sa umaga sa hapon. In between, nakakapagpahinga po yung mga bata, tapos yun, nagagawan po nila ng oras din naman yung pag-aaral. And also, syempre po sir, yung socialization, sa laki po ng team, wala pong problema at marami po silang mga nakakausap at nakakahalubila din naman po. Okay. So sila na lang, sila na mga mga ilan po sila, coach? Aside pa sa dalawa naming kababayan dito sa Ilocos Norte na nagbakalan paway, ilan po ba sila na nag-undergo po ng training ngayon? Nasa 40 sir, nasa mahigit 40 po sila lahat. Okay. So yung pag-aaral at saka yung mga para sa kanila, sa kanilang katawan, o pagkain o allowance, galing po ba sa PSC, Philippine Sports Commission? Yes sir, meron pong pinoprovide si PSC and also monthly naman pong may mga allowances yung mga bata. Okay. So walang problema sa kanila dahil may allowance na, may pa ba galing ng PSC. Yung mga kagamitan din na pinoproduce ng Philippine Sports Commission. Yes sir, we are well provided with equipment sa boats po, sa mga paddles, sa mga gym equipments meron po tayo kumpleto tayo. Wala naman pong problema. Okay. Doon po sa kung saan sila naka-house, may po ba, may tumitingin sa kanila gaya ng mga tagaluto, tagalaba or ma'am coach? Sir, with the Tagaluto, meron po ang ating mga butihing mga coaches nagtutulong-tulong para magluto-luto, tapos tumutulong din po yung mga ibang atleta natin. When it comes to paglalaba, kanya-kanya na po yan, sir. Okay. Ma'am, maraming salamat po at kami po'y umaapela na sana po'y maging successful po ang aming mga kababayan at sa buong grupo na rin. Pwede ko bang makausap si CJ ngayon, coach? Yes, go ahead po. Okay. CJ, so kumusta ka? Kumusta ka na, CJ? Okay lang mo, sir. Okay. So, hanggamit mailiw dito yung probinsya tayo, especially Paway, nabayag nga di mo nakita ti Paway Laiken. At the same time, your parents, CJ. Adamat ti time na sir nga makapamis nga agawid kasi kailangan lang nga tiisin kasi syempre eto ti pinili mi nga sangwen. Okay. So, kada gito mga nga tawenen nga under training ka, CJ? Sumrag na ti national team, kaka-11 ko lang, sir. 11. So, ilang taong ka na ngayon? Manong tawin mo tatan? 14, sir. 14. So, 3 years na. 3 years ka na ang trainingen. 3 years na. Okay. Anat ti makitam nga kasla nakasaysaya at unay paraken ka. Malaksid iti iti panagadal ada kadi makitam nga kasla nakapimpintas nga paset
ti panagbiag mo kada ti panagbalin mo nga umaayam CJ. Adamat, sir. Ano digi jay? Disiplina siguro, yung disiplina. When adamat day dyan, number 1 nga, Okay. Okay. Yung sa disiplina siguro, walang bisyo, yung normal na pagkain, limitado nga panangan, tapno healthy tibagi, adda digi jay. Karaman digi jay CJ. when, sir. Okay. So, ready na ba yung katawan para sa sumarunong bakbakan, manulaban? When, sir, can more training pa tapno bit pa day time nga Okay. Any message kani coach nga isulit imang coach kada kayo iti deti wanna say thanks or may request ka? Go ahead. Thank you kila coach lalo kini coach Dutch nga awan kami tinuhang gapo kanyada kin Sir Phil at saka kay coach Dutch. Okay. Kasi sir 2016 iso dati nagkapuan apay nga naala kami nga athlete. Okay. What about kanigiti naganakin ka da mamang kini papang mo and kakabsat mo kalugaram friends mo EJ Paway go ahead with your message CJ. Thank you nakmut kini Mayor Sheila Galano ken ni Sir Jesse Galano ken nagije tumultulong no kano agaw-awit kami naglalo ken ni Lola mi nga kapitana ken AJ nga rod. Okay CJ, God bless. Sanay adupay nga balay ti maaabot dito grupo yo, especially kada kayo nga kaprobinsyami dito Ilocos Norte. Thank you CJ. Ma'am Coach, may message po ba kayo sa mga kababayan namin dito lalo na sa kaprobinsya para po sa ating mga manlalaro na taga-Paway? Go ahead Coach Dutch. Yes sir, actually meron po kaming nag-discuss po kami ni dating Mayor Jesse Galano about sa pag-hold ulit po ng isang dragon boat race at saka clinic dyan po sa Paway. Actually, namiss na namin yung Paway medyo matagal-tagal din kami nag-paddle dyan. Hopefully po by April and May, masuportahan po ulit kami ng Barangay Nagbakalan at saka po yung mga iba pa pong mga barangay dyan sa Paway. Okay Ma'am Coach, wala bang chance na dito rin magsana yung mga bata kasi we have Paway Lake na taakma daw yan sa naturang palaro, Coach? Opo, sa ngayon po sir, wala pa po pero we are hoping po, nasa plano po namin na magkaroon din po ng satellite training center dyan po sa Paway. Okay, para may plano yung barangay na at saka yung municipality of Paway na kumuha ulit ng mga mag-scout ulit ng mga ganyang player. Opo, yes sir. Hopefully po makahanap din kami ng magandang location po na malapit diyan sa Paway Lake. Actually matagal na po kami naghahanap talaga nung asawa ko na si Philip ko. Kasi taga diyan po siya sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ganun po? At alam din naman Yes sir. Alam din naman ng mga bata ng matagal kami sir naghahanap na pwede pong pagpwestohan ng boathouse, makapagpatayo kami ng dormitory, mga ganyan. Siyempre, alam niyo naman ang kailangan natin dyan, medyo malaki-laki po. And hopefully makakuha tayo ng suporta. Okay. Ako po, di pa mo na po pwede na maging Okay po, ma'am. Maraming salamat po. God bless you po. Good luck Thank po. Thank you. Good luck po. Thank you, sir. Ma'am, Coach Dutch, maraming salamat once again. Thank you po.
Okay, so DJ, gagayim kamsat. Oh, Southeast Asian Games, ha? Gagayim kamsat. Nagsagsagana dito yung grupo, ni Coach Dats together with CJ Kabugon. Kaya dito sa bali pa yapong umaayam, ha? Amo yung dakkel nga dayaw para kada tayo nga taga Ilocos Norte, especially Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Huwag nyo naman pabayaan yung mga bata, ha? Apo Mayor Sheila, Apo Vice Mayor Ferdinand, gusto ko kayong ma-interview noon pero parang ayaw nyo ata. Anyway, congratulations! Kadagitoy naganak apo kadagitoy. Amo yung GG Motivation sa Bali. No adda katikasta nga panagsanay, gagayem kay absat disiplina. Umuna-unay DJ disiplina gagayem kay kaabsat. Madisiplinaan ka nga, agbalin ka nga medyo kakaiba sa pakikisama gagayem kaabsat kasi di ba edi madama po ti mujol ti eskwela. Ado di kiti expert iti biyang ti beneg ti edukasyon nga adot pukaw di kiti ubing di socialization di kayem kamsa di pa nakirelasyon da ti pada da nga ubing panakirelasyon da kaliday mangisursuro kensam sa baripay. But no kas J apo, tignan nyo yung unang tanong ko, kumusta isuda? Di pa nakadivide ti oras da pa nag-training, studies, panagadal, and at the same time, amuyot ubing kasapulan na socialization, kasapulan na apo iti maki halubilo kariti pada ng ubing. So walang problema doon, base ni Coach Dutch. And napintas po naman tayo yung asawa ni Coach Dutch is from San Nicolas, so parang wala na rin iba, may kaprobinsya na si di ubing taga Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte gagiyin kayong kaabsat, di ba no? Ada kaprobinsyadan nya mabalin nya mangkita kadakwada or saan daon ay maalumiim kasi ada da nga Ilocano gagiyin kayong kaabsat. At the same time may sakarite mang titrain kadakwada iti data nga paayam gagayem kay kamsat. So congratulations once again kaditay lucky parents po ditay naganak kadito yung ubing and at the same time the whole barangay, the whole municipality of Paway man-mano po di kitay makapatano rin kakasta ado di kitay medyo handa agbayag but di kitoy gagayem kamsat maipreparadan pang international competition gagayem kamsat, especially there is Southeast Asian Games. Kalikagong mo di makagatan kariti di kalidad. Imported nga arwatin para lalaki kan babae pakiramanan di grubing ka nagtutubo dahito titungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito igit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado may pagpilyan yung gowns sa babae kas kamiten di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa ay kariti cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nanapit kalidad di kitilako da, ngem na yung kalindigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kalikagong mo di makagatan kariti di kalidad. Imported nga arwatin para Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan tayo di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem tegtegikwa ken di nagservi ka na kayo. Umno a lugar para iti din tumalipatan na paragtitipon. Gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan dito barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan para iti dito malipatan na palagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito ingarami din dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Thank you very much kay Biang TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin kay Honorable Sangguniang Bayan Member Telvin Tapawan, iti Marcos, Ilocos Norte. Agyaman tayo kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ni Mr. Loreto Tamayo, manipod po iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, iti St. Camilos de Lelis Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Kastameten, agyaman tayo apo di Pugad Lawin North Courier Service, di Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Dire ketyo apo ipatuloy di Manila, ije Baguio City, ije Cagayan, ken Isabela, gagayim kabsat, mabalin nyo apo nga turungen, di Pugad Lawin North Courier Service, di Balintawak Street, di Ciudad Tilawag. Thank you very much kada Ma'am Mr. Ju Espirito, ken ni Ma'am Millie Espirito Agtara, di Iba Beach, Hawaii, ken kasabay ni Mr. Edwin Ancheta, di Toronto, Ontario, Canada. Maraming salamat po. Okay, deti nagbali na po nga panaka-arestar, deti anak ni Secretary Buying Remulla, kalpasan na po nga inarestar po deti ti PDEA nga nagikot apo iti worth 1.3 high-grade marijuana. Agagiyim kamsat deti apo nangudyok iti nagkaadu nga reaksyon. Alam niyo ba na si Remulla nung maappointaran nga kas Justice Secretary, babaeng kini Presidente Bongbong Marcos, gagayim kay kabsat, nagpipindas apo digiti pangbungad na idi, gagayim kabsat. Dagitay adda aramid na kada iti opisina nga masakupan ti Department of Justice, bilang na ang araw nyo, itigil nyo na yan, hahabulin namin kayo, yung mga ganon, kakabsat ken gagayim, adda digiti kakasjay, so parang nainggan nyo ako, yung pastillas scam gagayim kay kamsat, Bureau of digiti sa balibay nga nga opisina, gagayim kay kamsat nga adat ibabayan ti Department of Justice, kakabsat ken gagayim, adat taapo digiti prosecutors, kakabsat ken gagayim, I think Bureau of Customs, nasa kanila yan, kakabsat ken gagayim. So parang ganon na pinapaawag na immigration, yung mga ganyan na kayo nga isudang ade ti salinong ti payong ti Department of Justice gagayim ken kamsat binalbalaagan na ida, nga lipasendan wenno isardengdan ti dakes nga aramid, ken saan na nga ipalubos nga di basit lang nga porsyento kada iti tao nga mangbukbukel kada iti nga opisina ket isurot da, tidandani so amin no dinto pay ket di so amin no agbaybay kas Justice Secretary gagayim kapsat, di ba nakaka-challenge, aglalo no katugaw agbarong opisyal nga inikan ti trust and confidence ti kangatuan, nga agturay iti bagilyan ti presidente gagayim kapsat, di ba nakakano, but now parang mapukaw di apo nga taleksyak pay naingganyo ako kaditi balikas na idi agtugaw, aglalo di first day of office na ni apo Justice Secretary Remulla, gagayim kapsat. Saan tay nga un-unnaan ti pasamak apo,
ngem no kitain tayo dapat parang kanya ka kasi nagaduti dapat nga maikan apo ti importansya dito kasi Justice Secretary sino magpo-prosecute sa kaso ng anak niya, yung mga piskal, yung mga taga prosecutor's office. Sino yung prosecutor's office? The prosecutor's office under the umbrella of the Department of Justice. Agga po apo, aday ti salinong, nga isuda, hanga na iliklik apo kada di binalbalaagan ni Remulla, idi agtugaw, kas Justice Secretary, gagiyem keng kamsat, saan ko nga ibaga nga pudno, gagiyem keng kamsat, dito kasi, DJ akusado, agtalinaed, nga inosente, aging gana, nga di mapaniknikan, beyond reasonable doubts, gagiyem keng kamsat, ijay mismo nga korte, gagiyem, ken kabsat. So hanggang bagbaga nga husto amin dikitoy mabalin na dan turumar nga yan planting of evidence sinet up dahil anak nang siya ganon paninira dun sa ama niya mga kasjay gagihim kay kabsat possible nga dadi kiti kasjay to apo nga mapasamak or dakkel ti posibilidad na despite apo nga deti angkel na nga gobernador ti Cavite inbaganan nga ti pamilya saan na makialam agbalin deti nga mangi downgrade ti pamilya mi nga Remulla together with his father Justice Secretary Remulla gagiyem kay kabsat nga kuna na Jack Pulos aramaten ti posisyon ko tapnon ti kasta kita ma-influensya or makialamak iti kaso ni anak ko but kaste ko na po mabali na po nga addan tulat ta digitay agam-agam. So para kanyak parang aayon ako sa mga comments na magbitiw na siya bilang Justice Secretary. Gagiyem kay Amsat. Ken mabali na po nga even the President mabalin nga idagadag tayo apo ken ni apo Presidente nga ikatenan ni Remulla. Gagiyem kay Kabsat iti posisyon na gapo iti detoy nga nakairamanan ti anak na. Yung PIDEA naman, sa banda ng PIDEA, kas pagarigan na planting of evidence, si PIDEA ba? Sila ba yung dakil apo nga karit dito kadigiti taga PIDEA. Saan nga basta-basta nga klase ti familia tinagapuan dito inarestar na. Nga ibagada, itan, na po iti kustudyar na, nagikot iti balor 1.3 million nga high-grade marijuana. Gagiyem keng kakamsat. So, para sa akin, siguro dakkel nga problema dito itibiyang di administrasyon ni Presidente Marcos after po ngayon patugaw na then, hanpay unay nga bimare ititugaw na adan na kairamramanan dito anak na gagiyem keng kakamsat. Adun na po digitay comments when numang ibagbaga nga rumbe nga po nga agikat ni Remulla iti takem. Sakbay pa po nga ma-prosecute dito anak na or tibiyang ti Presidente aggunay may panggip di detoy tapnon ti kasta mailiklik iti mabali na po nga pandakairamraman na alter ego na ni Secretary kayim keng kamsat especially Department of Justice. So da kayo po anati pa nagpanunot nyo anati takdir yo may panggip po iti detoy nga nakairamramanan detoy anak ti maysa kaditi kaming ti kabinete secretary nga basta-basta ahensya ti gobyerno detoy po hustisya tinakaano toy, di mo nga ti hustisya, adut agik-ikkis ti hustisya, adut ti mangibagbaga banking ti hustisya para laeng ka di babaknang, ti hustisya saan nya gungunod digiti pada nga marigrigat yung mga pananaw or pamati gagiyem kay kabsat ti tibiyang ti justice dito pagilyan tayo nga Pilipinas compared to other nations so amakit gagiyem kay kabsat may mga ganon na nga mabalin nga ilihis na although ibagbagan apo ni Secretary Remulla and together with his brother nga Governor EJ Cavite nga mangibagbaga di kami makialam dyan addan ti usto nga tawen na deti natiliw nga Remulla nga mangsango iti kaso ken no anya tinaaramidan na yan po but kitain tayo gagiyem kamsat mapagmatsyag po tayo dito sa mga pangyayaring ganito pakairamramanan iti laing kalabes pulis may sa kadadakkelan uno di peket isut kadadakkelan nga operasyon apo nga nakatiliwan nakasamsaman nakakumpiskaran ti dakkel ti balor nga Cebu pulis ada ti biyang ti gobyerno itata anak apo ti Justice Secretary deti may ramraman manen nga maibagbaga nagikot nagawat apo iti high grade marijuana ayun yan lang po sa akin para sa akin parang
kanunungak digiti mangidurduron nga dapat agakal agikat iti pwesto ni Secretary Remulla. Although talagang binasbasa ka po digiti write-ups, news, may panggip king kuan di pagtugtugan na yung mga ganon. Nagbigay ng babala, da kayo nga da aramid na kada iti opisina nga masakupan ti daulwak nga opisina ti Department of Justice, mabilbilang ti aldaw yon. Jak ipalubos nga da kayo basit a porsyento basit nga bilang yo ket dumakkel pa iti bilang yo nga agar aramid kada iti irregularidad. Yung natandaan ko yan natandaan ak deta apo nga balikas ni Justice Secretary Remulla idi agtugaw kas Justice Secretary. Okay? Okay, apo. Ipakamumya po hante yung maidanon dito programa ito yung tinapalabas iti dito yung aldaw. Baby, Monday apo ag sublita ito. Kaputa, ada dito kumikom ni Maki together Orisyak. Gagihim kayong kabasat iso nga. Padaan nyo apo ag sublindo ti programa ito tinapalabas into no Lunes. Dito nga rin ti pagayam nyo ni Robert De La Cruz. Kinadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati minapo tinatalina ay nga malem ti Biyernes ti amin na sa pada agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidalunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar, kinintero ang ginyan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakidasaran dili damag winupas masamak, dili sumbat dili agtuturay karili issues, ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapos makipartisipa. Agtimek tayo kakailian, tapos maamuan ti publiko, ti husto ang kalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon karili masiknan. Damdamag ni Berto!